Kardom aprang senior is today news kilang aradon pansami kardom pipa peglo kardom. Pini berta than bang nilimen sami merdan thang chupi tangte non bertang ton pen arj ponita. Arway kijang pen monida tum ki doa hema rit langkang lum lapen dolong kahino monida tum hangjo hang hai anpi. Non malom barla nang kilipen arway kijang ka chemin me pina jok hawarat tum ki do ki thak ki sum pen ka chak ni. Sonsi ni jangkar biang long pen dang long ni hangkar biang long kang along non malom arway kijang pardon rona jok ahawar tina long talang ki the kang lum pen hemrit kana hok pon. Halapuni jangkar biang long hawara long tap apir the pen lang ing long pon et ason si thek pon long lapen along pen ke dulong sitame lang ke thike pano hoka jok muni datu duwar ka cheleng chia phan anta akistong chitong na lasi non ason ari jangbo malang puluti ni jangkar biang long hawara long isi kapirmi miang angduji bonta nono matki muni datu mabangke thangthelang pusi birta ritun Indeng thongke pra isi orkor biang long sarkari gaam bora association na tumpen mahang ki thekarani katalon pon. Sarkari gaam bora tumpen pinang an aning kan pen thior thi pensi nang do bombang bomsi piningan ke indeng thongke pra isi nang choksi foundation de arani ki paman pon. Lason sa aruni phai thongke pra isi arni phuluni sarkor ke parlo langring thepi borsting rong hang auditorium horalong orkor bi Anglong sarkari gaung bora association na tum indeng thongke braisi ki chok mate mahang ke thek arani talon pon la solong ni jangkar biang long ni hangkar biang long sarkari gaung bora tum doan bang phua tum chitong la solong MLE dorsing rong hang lapen kar biang long tonamas councilor along joint secretary CM taro lapen kapre aman pengido ki thek dinga tum chitong du lapen CM Dr. Tuliram rong hangaphan chitame chupha pondu Bonta CM Dr. Tulir mong hangabang kapreka sa kido uwa jok chitong run long lidet pusi MLE dorsing rong hangpen than pachinipon. Bang so amay long sarkari gaong bora jakong koson si chiklem nang jima pu hai huyanam the chithan chimum pidupon. Lapen non kibang jianing kan pen ki silonizan sarkora ki palo alu along si talon pon pusi orkar biang long sarkari gaong bora association amay pu lapen kongchun bangatung pen pirang keang no nang pachinidun. Si Mesening Samjin Pen Orkar Biang Long Sarkari Gaung Bora Association Foundation Day Pachun Pon. Puluni Pen Aron Katha Report Northeast Today News. Sarkari Gaung Bora Association Ang bay cha Siame Sino Arong Long Polo Puluni Konsensi Siang sa di Badan PM langsung Keban mereka saya itu masih dan asai untuk kepantang dan kalau masuk serap itu diapan ini benar-benar mulai kan baru yang benar sama loh long live hilang hem kim rit kim bang kapek akan keban dan travel long lian mo di pajir jor jenap hai ketemu kebukan tadi kam ratum hai lang cai rim si SK yang sudah council one nanti kalau yang medam council ini kajian lo council kelas council friends yang berat rumhan ke baik long kami surian ke konuno now kelas council ini council ini sebab saya yang si kebon maupun Protect Sorkari আমরা ini kipi nam ai sai tadi loi kipen dek ai lam si ini pun si ki than pon Koloni Sarkor ARO Jojo Tirang a hin pen lang ke thea jok hemrit kana hokdun aputhak dena ronga habar along an nangka humri
Lason se lakha kri Trognometi constituency ke perlu Karbiang long tanamas sponsor mate lakha kri Trognometi constituency MAC Rite Singh Hip pen kapin khat pona tengsi Puloni Circle ARO Jojo Tirang akin pen lang ke thepen ajok Hemrit kana hongdun aputhak dena rong bithi langso virwar Bura Gonghai ahawar lang ke thepen kisong ke boy lapen Hemrit kana hongdun aputhak nang lang chori lapen Puloni Circle ARO pirang kia phan nang kapachini tuna tengke lang ke thepen Hemrit kan kanglum ahem tuna tuma phan kicho na hormon sang han dandi pipon pubusi pirang kia phan pang pachini du lapen aporta lang ke thepen hem ki rumate damage aputhak tame prabchin pen compensation atangka kepalong da prangchia phansi un anpen prabjin pen pipon pupusi pirang kia phan nang phan pachini dun tangte Puloni Circle ARO pirang kia phan nang kapachini dun alam thele arjupon luna Parokwa pen pansing rong pi report Northeast Today News খবর লং ইএম সার ফন্ডো তে সার ফন্ডো লাসি দাক langkite pumat লাসি নন বাংলো জাদা langlo দাক নিতুম relief fund tokle population te bote na plus GR bang pini pali pan favori po sang dalil halong po aru mama kilum mane em muka ke no la tumbanda mo pampache la hem pini fan ade la tumbanda poisa palongi fan favori tun ni kon ba ponai sa GR bang pini long lo po sitala hem kang ge assessment kurina ko kele partially damaged ma fully damaged la so ating si poisa bang long la se la bang assessment non ke lang thiut ke assessment kurina dak ko take take long sita non kon tong ke no enari putite dak ko pini rong kana sarang le tum angka hombre non ke romo belong ta isi group dulu dak tamal belagi aro dam lo aro dak field officer da dam lo DDM pen aro dak nitum dokmo kata modam lo ward number 1 dak panjori dan birbata munit toylo dak non mondol tu mang assess kuri lo tara penne kheti achoklem tum phan ta warsai bi panjima la kelang mane khet patmi hajong chili wat ma de la so putha la bang thak chingwai de na ko disi office pen ba la to department pen pen bi me people la bang chingwai de na non ko ko putite lang chorol sa Nanti pini biar tak kelan si kanton paiglo domi thang me kardo